Yabdavai tu sa kadam-daman na makajina na sulibat. Saka tuso kadam-daman aruja supui na kai no samas imazai to atau chikir ni maruko. Imazai to atapuru katu ita kayam imazai to adu sapuru katu pijo akaran patu cura puru katu tiro akaran. Amasanita di mazai to atapuru katu dosa kayam imazai to ita karan patu sepaca puru katu sepaca karan. 马可福音11章27节到33节，12章1节到44节。Pai, kita perlu dia maju pasa Yerusalem. Au ka jarawarwa seti Yesu itu umat nuat semas. Mangce za sema dia maju azwa marka parangan nuat parkalai. Azwa papu sususuan tua kakudan. Kato azwa na masam vavuru-vurungan sa kivada daya maju so kinasino pichura so si ayatusu au tima azwa na papupichura tanusun tuaso sini ayatusu ayaim temvra ti Yesu daya maju pai kuno kivadai uta tu masanital Teverau wakan pai ki kuno pasemaravi angato anma no pisuran aku si ayatu sutusu azwa pisur ni Yohan tua pakiraurau aki na kemasi dari wawau mano na kemasi tua cau-cau teverau wakan ayai pai majava-java maju amayatusu akita anamayai na temvra pai no na kemasi cari wawau no urica ayaim au aku ini kamu na nama saru jaya maju kitin ayaim lakwa na kemasi tua cau-cau no urica ayai nuta markut itin tuazwa na maupuwa ta'ala-alan ayatwa kauridan na rupa kalakalang tua varung no semas ayaya amapulat tua patarati Yohan ayaya au ini kamena kemelang ayanga temavra te Yesu mano ibu ti Yesu te maju yaken uta ini ka kena uri pasemarau tanumung tu hanma no pisuran nazaku si ayatusu ayah pai tuazwa semam pupa tervan ti Yesu temau cikar tua ta'ala-alan amayatusu izo haza macidi na semam pupu duan sa apaji ya kiparingul sa kari tua sasa baban tangaku sa tapau tua zazazavan sa pasajaman pakasensen tua marka roka sensen sa vaika te ala manu ka madaluna nga siki pupuduan semekaul tua sa sekaulan tu macidil apa sa tua roka sensen uri paarap sematua roka sensen tua masa ni maju pangal mano jajasen ni maju azwa sa sekaulan sa keremi sa sawiya ini ka pinawayan mano azwa tauki semekaulanan apa sa taya maju tua sa sekaulan to macidi langa uta mano kermi pi uru sa sampa terangani au semekau to macidi langa uta mano eci nyamaju au sekaulan anan uta aturovu sa sekaulan mano kermi nyamaju zuma eci na zuma izo za macidi langa itwa tauki amavana sinikiliva karawa sa alak ni maju
ki paalai nya maju aku alak haya kinemnem sa sekauli yanga azwa alaka paka vili-vili na pasa taya maju lakwa mazub-zub azwa roka sen amaya tusu ai chumava na zwa uri sevari tua kini tuayan hari ta chiao ki maju au ki ni tinanga azwa kini tuayan ayaya au dajasen na zwa alak sa chi sa verisan na pasa tai sasau tua pupu doan pai azwa tauki noa pupu doan aki uri kemudanga ki cara mancus ya maju sa chi ai chua marka roka sen sa paparangzan anga tua zuma nu cocowan na zwa pupu doan aki ini anang kamuna sumupu tua zwa vinicikan itua sisiu amaya tutsu azwa achilai sini veris noa maraka rusang uma mavana namasan tala parawasan tua sinam paira de tua uma achilai aichua kinudan noa cemas na semina malia ravas no ta patsunan inaya hayati Yesu pai azwa maraka isa susuan kemelan tu dia majuwa siayaya tu azwa sini pupa tarwan atau ciker manasika kinemnem tu jemame te Yesu lakwa marku tazwa nama upu tak alam sa baiki yang sakamaya di maju pai sekaulan pasa te Yesu tuki mapida parisaya cau katwa zua kirereng te irut cau uri jemama te Yesu pito kai mano mancis ite Yesu sa ibu ya maya tusu sinsi kemelangamen to na mapa seet sun tua ini kasuna pasa sumaya maya tua cau aya tua ini ka mawan nazwa kemacawanan kakudan noa cau asu pacucunan au pena seetan sun temau cikar tua turu noa cemas au pai aki sejala petua pineneta kakudan pakazilu iten tua huangti noa se Roma ati Kaisar manu ini aki urinya pavayan aki ini ayain kemelang ti Yesu tu mingwangwaan dia maju sa aivu maya tusu aku muna kiringau dan waken arapu papatsuni akan tua si papu kazilu paisu tinari ayain arapennya maju sa pavayan te Yesu mano kivada ti Yesu te maju nima chua mudingan katoa ngadan ayain ni Kaisar ayain nya maju mano ibu ti Yesu te maju pai ani Kaisar nemanga pavayan te Kaisar au azwa noa cemas pavayan toa cemas aya mano pasa samadi ya ki azal toa kai ni maju izwa za sutukai cau ini ka masaru toa mabalut mangce za semate Yesu uri kivada te maju maya tusu sisi azwa vincikan ni mosi sini paja jekat tanutin maya tusu no masaya walai saka izwa pinasaya na skela vavayan
saka nekanu walak azwa vitik au alay nakuyanu ini ka san sekelen azwa pinasaya na babayan toa sipualakan toa uri sebari toa zwa vitik na matsai inaya izwa za mampitu mara vitik ka alay pai putsike la zwa tala vurungan mano ka nekanan no sevarit alak matsai di maju wa alay pai azwa sikamasa musa la vitik san sekeden uta azwa babayan mano ka nekanan no uri sevarita alak matsai uta azwa wa alay au azwa sikamasan tirul namaya uta au azwa mampitu na putskel to azwa babayan lakwa matsaya mapolat saka nekano sini pualak au azwa babayan beri lana nga matsai no madalu na nga sika mevalutan saka mevalutan nga marka tsau uri masan ni mga askel lazwa babayan ayatwa pinuskela na nga niya maju mampitu ayang tevrai ni Yesu tiya maju pasarimu na kinamnam ako azwa ayatwa ini kamuna puringaningaw to patarban no bincikan ito sisyo saka ini kamuna kamalang uta to pitsura no atsamas pa ino mavalo tanga marka tsau kamasi to na matsai nianga ka putskel namayanga to marka saskaulan i taribavaw sakamaya au azwa patara papavalutan marka na matsai tsau aki inyanang kamuna sumupu to azwa bincikan ni moshi ito tausikera patara malama lalede semasakan ni Yapurahan semasakan ni Ishak semasakan ni Yakubu ayat semasa ibu tai moshi semas ini ka semas noa na matsai semas noa balwalu ta tsau pasario rawa sano kinmeneman ayat Yesu pai izwa za masidila pususu to kakudan saranda ka malava rita maju sa kelang tu nangwa azwa sini tevra taya maju ni Yesu kai mano manche sa kivada te Yesu aki mavana nama atala parawatsan to pajajeka tanga aya mano temvra ti Yesu mavana ichua tala parawatsan timun teveri ni Israel kirandao anak mati ata semas kamasidilan au papulatan nasu varong asu vavak asu kinimneman asu pisur sasu kiliwak toa marereng asu semas inaya azwa sikamasa musal mavan naichu kiliwaku tuasu laidi aparo tisun inaya uta nekano sini pajajikata zuma ata parawa sana taichu masa musal aya di Yesu mano ibu taya maju azwa kakudan amaya tutsu ui sinsi nangwa pauli dasu kai to kemasidilan cemas to amin ti maju nekano zuma au saka aichua papula tikin tuata warung tuata kinmeneman ka tuata pitsur satia kiliva ke tua cemas kata aichua kiliva tikin tuata laidi aparo titen aichua kakudan taparawat sanan tua pagau-gau itin tua cemas tua uri lamai na cinulua katwa si pagau-gau na nemane manga zuma aya pai
kemelang ti Yesu tu puwaru nga jua chau na temvra mayata jua sa aivui ini kasuna sesaja tua pinalavakan nua cemas ayai ni Yesu pai kemasijwanga nekaanganu tumuru kivada te Yesu pai ka temau cika-cika ti Yesu itu uma nua cemas maya tucua tumuru tua marka cau azwa kirisitu tevili ni Davidi aku aya azwa papu sususuan tua kakuda ti Davidi papu warungan nua telaparawa cana wawak sa aivu kimaju maya tucu na ivu anga marereng tuaku marereng iraju atalu te kanaval dan waken apate kusu paduraten tua marka su ala ayam paka marereng tua kirisitu ti Davidi kimaju au aku azwa pinaka tevili langa uta ni Davidi azwa kirisitu ayam azwa na maapupu turuvu cau na masirvan na kiranda tua sini aivu ni Yesu pai ka tumuruturu te maju ki papauringavu tua zwa papu sususuan tua kakudan tingrai te maju tua kemawa tua ruaduadu sa jarawarawa ca ki papatsu au tingrai uta tu paalai sa ki aivawani kajaranan ai kakak upuan nua ta'lalan au tingrai uta tua na mapaalai irajan itua kakadihayan itua kina ringulan uta semavuta mara petazwa kini toyan nua vavayabayan pinasayan nua cekel au ru inuri remadu na mingwangwangwaan sakamaya ai chua tiamaju ki si penetanga tua takudara tavung pai na emirate ti Yesu semi ayau apasa tua sasusuan tua sini kingking sa patucung tua zwa na maupu cau pasa cara-cara de tua paisu itua sasusuan au turuvu papu paisuisuan na semusu pakariau au izwa za macitila na mapaura vavayan pinasaya nanga nua cekel manje sa susu tua dosa kimpia azwa ki hita kurang tu paisu sakamaya pai jemau leti Yesu tua sara-sara sa aivu maya tucu kuno aiva pena setan ai chua sini kingking nusa mapaura avavayan dariau tua sini kingking pasa tua sasusuan nua marka zuma cau mapulat ayatua dia maju mapulat jizatu zanga nia maju sini kingking lakwa ai chua vavayan mayanga uraman sa pagau-gau tua nanemanga ni maju sa papulatan nazwa sika valalut aya aichu kainu cemas satu suaka jam-jaman asini pupatarvan potau yenzu的爱 kiliva kenua dauki aya 耶稣虽然知道宗教领袖的别有居心，却仍然耐心教导并循循善诱。耶稣在回应另一位经学教师询问关于哪一条诫命最重要时，这样说：你要全心、全情、全意、全力爱主你的上帝，你要爱怜人，像爱自己一样。马可福音12章29到31节，在耶稣的话语中，他提起爱上帝和爱人是缺一不可的。
当人能够全心全意地爱上帝、敬畏上帝，又能关心他人如同爱自己，这就是实践各种律法的原意。如果人愿意让这2个原则来引导思想和付出行动，人就越能体会那处在圣意盎然的葡萄园中的活力，并且活出在上帝国的真自由。Sinai tu tua ka zaman-zaman pakilang tanutin dasuna na papula tuasu varung tuasu vavak tuasu picur asu kilivak tua marereng aya pasamarau lasuna na mayotan na kilivak tuasu la edidi na mayotan tua kilivak tua cemas aya pasamarau tanutin sakati cina cocok nuna papula tetin tua ta kilivak tua ta kiparain tua ta cemas ta paalai na meota na makati na varisake tua makati mai manga saka na meota na marok kiliva ta nutina kiti maju ta yau saka latina na puringaniau latina na kemelang tua mana sini pada jika tu soka jama-jaman ta nutina mapolat saka tu sosina apuru imazai tua dosa puru kato siva karan patu cura puru kato ita karan mano temavarati Yesu mavanai chua tala paravatan timuna te viri lini Israel irandao anak mati ya ta semas kama sidilan au papulatan nasu varung asu vavak asu kinineman asu picur sasu kilivak toa marereng asu cemas inaya azwa sikamasamusal mavana zwa ichua kilivaku toa su laididi aparo tisun inaya uta nekano asini pajajikata zuma taparava sanan taichua masamusal ayati Yesu aichukai no cemas asini palaroyang atatantin tu saka jama-jaman latinana pasusu satakin menemin aichua sini pada dekatan tin tu saka jama-jaman sa aichua sini pakini menimitanutin 我是否曾为了拥有更多而说谎或欺压他人？当我感到没有目标或发现自己的错误时，什么样的行动能帮助我展现对上帝和对人的爱？Sinai tu soka jaman-jaman datagi galoi na kinumnem ay kanapa samarao sa kakainuli。恳求上帝帮助我鉴察内心的欲望，引导我做出合理的决定和行动，与身边的人与你建立真诚无虚伪的关系。Mas lasu tinyak sasu tuluyamen tuaichua nya binarungan tuanya salingan orina makaya masijua tasu tinuruan sakana makai mananam makaparain ana sejala pertamananya pinirian tuanya kini pusensengan sakana makai manana izua nangwangwa anya patsapil ana penauridan ini kana venca-venca aichuanya pinatsapilan ay kana keong sakamali-mali laso pinapupichura manapororau satu turo-turo na manapororau lamana na pasususo sa kamaya pakazoto mana susinirengan na jalan na kana keong sakamali-mali mali-mali ku inuli kipaparangan pagkatasungadan ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali tu soka jaman-jaman na makajina misasalang sumupu rado ay sotya sinupu para magkanu izwa ini kana malungwa lamana na pazekata nga mapulat sakala tapina ene tay siya turo pada zekata no atsamasa kana pasamara saka mali-mali latina na suliva tu sotya kini adavan taja pingan